Celso, Edwin and Joy Celso, Tony Mendoza, Sika Tenalmario family, Cristina Aguilar Garcia, Rosie Yumul, Reggie Calma, Jeffrey and Joman Reyes, Rodrigo Ocampo and family, Hill and Malu de los Santos sister, Luis Manuel and Glenn Marie Ledesma, Hill Kevin and Marta Cielo de los Santos, Hill Luis, Biani and Bianca de los Santos, Shane Torres, Kenneth and Kirby Mendoza, Corazon Vincent and Jack Morales, Corazon and Suzette Fernando. Birthday, Jessica Evangelista, June Calma, Regina Ocampo. Birthday, John Alfred Kayanan. Para king makapasubaling kayadwanan di Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Nina Andren Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jeneline Sundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and E.J. Valentino, Joseph Emilio and Ethan Di Giacomo, Mike Melody Gabriel and Micaela Yang, Devi and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chis and Lisa Pineda, Minerva Concepcion, Carissa Marie Charmaine, Ronilo Jennifer, Rain Jasper Conrado Bisda, Cecilia Cruz, James Benedict Layug, Betty Ong, Virginia Manugid, Martin and Jempalo, Pablo and Leonor Ignacio, Leo and Chris Sicharing, Rowena Pasion, Will and Irene Castro, Kristan and Jesseline Ignacio, Reynaldo and Clara Bata, Jun St. Paul and John Patrick Pasion, Joshua Ignacio, Ramonito Giao, Roel Bautista, Arcel and Siangrila Gilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J. Sibon and Mylene Bitog, Randy Kayanan, Sian David and Donald Agabao, Solyap and family. Para king malagwang kapaldanan di Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Bioli Puberuco, Josie Inco, Rina Kayanan, Gloria Lopez, Ines Gosto, Teresita Culala, Sebastian Wayne Garcia, Maria Lourdes Flores, Sebastian Ren Garcia. Para king makapayapan ding kaladwada di Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Pelino, Salome, Jose Senior, Isabel, Evelyn Aguas, Angel Amparo, Feliciano, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio Florentino, Loreta, Pedro, Cecilio, Julia, Medalla, Hamilcar, Renato Rosario, Flora Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Valenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Leblada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio Victor, Among Tony Dumawal, Santiago Victoria Chopilo, Rodolfo Teresita, Guillermo Benedicto, Arsenia, Jerry, Arsenio, Maria, Angel, Veronica, Epipanio, Maria, Rafi Bisda, Valenciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Luis, Corazon, Emmanuel, Cirilo Cuenco, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Felino, Salome, Jose Sr., Isabel Colombina, Coles, Lorenzo, Iluminada,
Gliceria Bresi Corazon, Andrea Francisco Perfecto Elena Laksamana, Miguel Maria Juliana Mariano Escolastica, Jesus Emerenciana Jose Apolonia, Among Damaso Inco, Claudia Corazon Leonarda, Eustaquio Felicitas Julian Catalino Lidia, Ruben Alfonso Jesus Taya, Guillermo Beatriz Magdaleno, Severina Andres Clara Marceliano, Angelina Rebecca Antonio Cuevas, Jesus Taya, Guillermo Beatriz Magdaleno, Severino Andres, Clara Marcelino, Angelica Rebecca Antonio Cuevas, Cornelio Segundina, Sita Let, Karel Joan Dionisio Mervin, Castor Uring, Erning Martin David Roel Soriano, Orlando Torres, Orlando Terry, Juanita Cotates, Juana Manlutak, Genedina Angeles, Corazon Mariano, Magdalena Federico Francisco Macalino, Florencia Santiago Eduardo Yap, Ireneo Pelisa Jose Dominador Cristina, Paulina Florentina Antonio Rosario Wenceslao Joaquin Jr. and Sr. Juanito Domingo Dolores Jesus Mariano Paula Rogi Sanchez Moises Juana at ding maldang kaladwakin purgatorio, lalong-lalo na rin ang alanang makaga nakakarela. Kapanyawsan karing kapatad tamong kakasal. Ricardo Macalino at Elizabeth Parico, Julius Malyari at Connie Parico, ning San Juan Nepo, kasalaking September 9, 2023, King's Lord Ascension Parish, Lourdes Heights, San Fernando, Incasal. Aldrian G. Kayanan at Maria Aunrin, Tayag ning Santa Ursula, kasalaking September 16, Ketiking Betis, Incasal. Alay pa rin abi mo? Alay pa yung Rosay? Ayan. Wala na siya. Sige na pa rin na kayo. Magkaya naman kaya. Lipit kaya kasi mo.
Anting beto nga pamilya, mitipon tamo kilagyo ni Pampo ning anak ampo ning Banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Jesucristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakisan metong ning Banal Espiritu mantabe kay kayungan. At kekan timuri. Pakamalan kong kakaluguran, makatipon tapo kaniting Domingo, ban pagmasusyan ing kafiesta ning pamanaliwa ng aske ning ginutamong Jesucristo. King kataymikan ding kay katamong puso, balikan tala ring dakaltamong karanasan ning kalungkutan at tula. At panamdaman tamo no makanano nakatamong kaluguran na kaluguran ning Dios. Makanano nakatamong antabayanan karing balang pinandit ning biyetamo. Parati ang at syuking siping tamo. Mamiyesikan ang king oras ning kainan. Mamiyetula king oras ning kalungkutan.
Ganakantala naman ding dakalabesis, pinili tamong lumawot king Dios. Pinili tamong ipatayid kaya, at pinili tamong sumawop ka ring taong magkakasakit king dalan. Manyawad tamong sikanan, ampon kapatawaran. Ita mo ngan, magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, huling astala kong bina, King isip, mamano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipangapupo kang Santa Maria ang Kapilan man Birhen, karing sa Blanganghel ang pong santo, at kay kayo kapatad, ingipanalangin niyo po, King Diyos, sa ginutam. King Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, iuli na katangan sana, king bielang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos say pami, king maligaya ng pamanaliwas kay Kristong kay kanganak, pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, kapamilataning kay kang pamipatibe, king pamipatutudaring kay kang profeta, at papakit mo kay kaming ningning ding pakamalan mong anak, kabang makiramdam kami king siwala ning kay kang anak, saupan mo keng maging talapagmana ning alanganggang biye, kambe na uling mabibiyayam pon magari kambe mo at ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Daniel. Kabang magumasid ko, ding tronong luklukan, mibili laking lugal. Linuklukya itang metong ayating maragul aketuan, king metong karing trono. Maputing anting bulak ingimalana at ingbuak na busilak
anting bulbul at upa. May tatawo yaing trono na at makabili karing milalablab aparugang at ing metong amamagos anting batis ayapi tulwal kareti. Ating libo-libong tao ka rin, ban magsilbi keya at milyon-milyon la naman ding tawong pakatalakad king arapana. Ing piyamanwan king usgado migmula at ding libro mi buklatla. Kaniting malikmatang ikit ko king kekabaning beni, ikit ke ing metong abala mo tao. Lalapita na ako, makapadurot ya king biga, at mintaya ketang mabibye, king kapilan man, at mi pakilala ya keya. Mi pagkaluban yang kayupayan, dangalan at upayang ari, banding tao ring sablang bansa, lahi, salita, suywande. Ingkayang kayupayan, manatili, king kapilan man, at ingkayariana, eya miwakasan. Inga manuning kino. Salamat, King Diyos. Ingino kakatas-katasan, arinening mabilog ayatu. Arinening mabilog ayatu. Ingino kakatas-katasan, arinening mabilog ayatu. Arinening mabilog ayatu. Ingino ayatu magsaya ka. Ikong sablang pulo tumulakongan. Ingbiga at tulumilong piblas na. Sablang bansa kitda ingkeyang ligaya. Ingino kakatas-katasan, arinening mabilog ayatu. Arinening mabilog ayatu. Mula sa langanting kandila ring bundok, king harapaning ginuning meto sikluban. Ingke kang katuliran papasyag ning banwa. Babiena karing sabla ing kailangan da. Ingino kakatas-katasan, arinening mabilog ayatu. Arinening mabilog ayatu. Ginong mayupayang tutu. Arina kaning mabilog ayatu. Maygit ka karing sablang Diyos aetutu. Ingino kakatas-katasan, arinening mabilog ayatu. Arinening mabilog ayatu. Ingino kakatas
katasan, arinening mabilugayatu, arinening mabilugayatu. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pedro. Kapatad, king pamipahayag mi kaya kayo, tungkol king panyatang ng mitmong upaya ng ginutang Heso Kristo. E kami menalig karing salitang pigawa, karing sarili ming mata ikit mi ingkeyang ligaya, at tsuke ka rin inyang dinina ng dangal at kaligayan ng Diyos igpa. Inya ing siwalang miras kaya iba't king kakatas-katasan aligaya ng banwa at nga ng sinabi. Itiya ing sarilin kong anak apakamalan, kaya tutukong mipamatulan. Ikami mismo dimdamiyo iting siwalang menibatan banwa, uling kayabe na kami ketang banal abundok. Inya lalo keng makasiguro, king sasabihan ding propeta. Eyo sisyan nung makiramdam kayong masalese kaniti. Uling mengaring metong asulong saslag kaya kayo, busal ning karalumdungan. Ang gaking mas pakyaking alaya ingaldo ning Gino, at sunlagyo karing puso yu, ing tala ning munag. Ing aman ning Gino. Salamat king Diyos. Itiyay nga na akong tutong pakamalan, alubos kong katulan, pakiramdaman niya. Ing ginuman tabi ake kayo, At amamasaking maya pabalita, pangkang San Mateo. King panahon na ita, tiki na lang Jesus di Pedro ang ponding mi kapatad a Santiago at Juan. Ilang apat, minukyat laking meto nga matas sa bundok. Kingakakit na ring atlong alagad minaliwaya aske i Jesus. Ing lupa na, mas lagyang anting aldo, pating imala na meging masala anting ing sala. Kabudabudikit dalari Moises ampon ni Elias. May kipagsalita la kang Jesus. Inya nga ng Pedro kang Jesus. Gino, masanting ing masanting ing keti tanamo, nung bisa ka, mitalakad kung atlong tolda keti. Metong para ka, metong para kang Moises, at metong para kang Elias. Kasalukuyan na pang magsalita, inyang ing maslaga bigatik panala. May ramdam ya iba't king biga, ing meto nga siwala,
nga na. Itiya inganakong tutong pakamalan, alubos kong katulan. Pakiramdaman niya. Inyang damdaman de ring alagading siwala, may nga takutan lang emo nano. Inya mi pasubsubla king gabon. Linapit ni Jesus karela at kilbit nala. Mi bangon kayo nga nang sinabi. Kayo tatakot. Inyang minatnala, alala nga liwang ikit ka rin no nemo i Jesus. Kabang kukuldas laking bundok, nga nang minyebilin Jesus karela. Ala kayong babalitanan ninuman king ikit yu, hanggang subling miye ing anak ning tao. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning Ginoo. Balang po may pandak kening mic kening harapan tamon eh. May kuya diabatal ining busnek. Malagad ko mo po mag-greet makanini, pero sabihan ko po kaya kayo, good morning mga idol. Pakigreet po rin kasiping yo. Good morning mga idol. Kilala ye po ita? Kilala ye po. Sikat ye po kano kim Betis ite. Pero ko pa puminta kitang farm ng walang kamatayang talapia. Pablasang ako, pasensya na po, ako mamangang talapia. Maluwat na po ng mamaldo, pero ngini pong aldo masanting ing panahon, inya po riyan at pasalamatan tayong Diyos. Kalel doman o kauran, pasalamatan tayo, palakpakan tayo, ing kaya katamong ginong, malugod kaya katamongan. At uling, buwan ng nano pong ining Agosto, anyang king eskwela, August. Nanoy ako kasing aus tabok ing August, buwan ng naning August? Buwan ng wika. Buwan ng wika, dahil buwan ng wika ngayong August, hayaan niyo pong ako ay magsalita sa ating inang, nanoy kantay mother tongue, inang dila, nga na ba kanita, makananoy, sa ating native language. Kuya, ako na ba, lumipakarin na ako tambing. Hayaan niyo pong ako magsalita sa Filipino sa ating humilyang ito for the greater part of this homily. Maging makuya, diamo po yung kikatamong pamiguna. Nga na pong memupos ning ginutamong Jesucristo, sabi ko magtagalog ko eh. Ang abalangingin ako, ipasubo ko yata. Sabi pong nagtapos ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang transfiguration sa bundok ng Tabor ngayong araw na ito, nga naking kikatamong ebanghelyo, ala kayong babalitanan ninuman, king ikit yu hanggang subling miye, ing anak ning tao. Do not tell the vision to anyone until the Son of Man has been raised from the dead. At mapapansin po natin, lalong-lalo na sa Ebanghelyo ni San Marcos, and even in many encounters in the Gospel, yung ginutamong Jesucristo, ang ating Panginoong Jesucristo, pilit niyang isinisikreto ang kanyang pagkakakilanlan bilang Mesiyas, bilang tagapagligtas. Parati niyang sinasabi, wala kayong pagsasabihan sino man sa inyong nakita ngayong araw na ito hanggang hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. This is what we call, in the technical term, karen pong mga biyasa, may garal king commentators of the Bible, ausande po ining messianic secret. Pakisabi nga po, messianic secret. Pakiulit po. Messianic secret. Jesus keeps His identity as Messiah always, almost always a secret. But today, this messianic secret has been revealed, at least partly. Bala mo nga pong Ginoo, lilis-lis ng bagyaing tabing, ban akit me, ing nano, ing etsuking kagulutan na ning tabing. He is lifting the veil so that we can see what is behind it, what is beneath it. Pasilip, bala mo potang tinasming bagyaing takap-ulam, king kekang lamesa, ba napagsadyan mo nanong kekang tiltilan.
Bang nanong kaya kang makanano may sadyain kaya kang atyan. Balang po niyang misa ning kaklase ko po king seminaryo. Lungob ko po kitang pipanganan mi, sabi ko makanyan. Nanong ulam nga ako makanyan. Nanong ulam? Pusit nga nang makanyan. Pusit. Wow, pusit nga ako makanyan. Sinilip kaya pong makanyan. Itang takap ulam makanyan. O tala kong ikit pusit. Ikit ko kamatis siya. Bala ko pusit nga ako makanyan at kamatis yan eh. Awa yan. Pusit may kamatis nga nang makanyan. Patse balo mo na ano yung karapan mo, balo mo makanano yung pamanyulong mo. Patse balo mo na anong karamdaman mo, pag alam mo kung ano ang sakit mo, alam mo kung ano ang gamot na gagamitin mo. Kapag alam mo ang katotohanan na tumatanda na kayo, alam mo na magmalumanay sa buhay mo at magmabagal sa buhay mo. And Jesus is giving His disciples now a foretaste, ausan tamong patikim, pasinag, king kayang ligaya that will only be achieved through suffering and death. Pero, ang kanyang mga alagad, lalong-lalo na si San Pedro, ay in denial pa rin. He is in denial. Nga ng San Pedro, king ginutamong Jesucristo, nung nakita niyang nagliwanag ang ating Panginoong Jesucristo, nung nakita niya ang kanyang luwalhati at kapalaran sa pamamagitan ni Moises at ni Elias. Sabi ng Pedro, Lord, it is good that we are here. Kenita na mo, kung gusto po ninyo, magtatayo ako ng tolda. Isa para sa inyo, isa para kay Moises, isa para kay Elias. Nakita kasi ni Pedro ang kapalaran ni Jesus at ang sariling kapalaran niya, ang luwalhati na makakamit lamang sa pamamagitan ng paghihirap. Tanong, paano bang mga taong in denial? Parang mga taong ayaw maniwala. O kaya siguro yung kakilala mong ayaw maniwala na meron siyang sakit at nararamdaman, kung kaya't ayaw magpatingin sa doktor o ayaw uminom ng gamot. Paano ba ang mga taong in denial? Parang yung mga taong tumatanda na, pero pilit pa rin itinatanggi ang pagtanda at paghina, kung kaya't trabaho pa rin ang trabaho at lalo lamang nagkakasakit. Ngunit nang makita ni Jesus na nagambala that Peter was worried about what he saw, pinaliwanag niya sa kanilang lahat ang namangyayari. Pinaliwanag niya na lahat ng ito ay tungo sa muling pagkabuhay. Because to properly walk one's way, it takes to know first somehow the target one is aiming at. To properly walk one's way, it takes one to know first somehow the target one is aiming at. We have to begin with the end in mind. Pakiulit nga po, begin with the end in mind. Pakiulit, begin with the end in mind. Magsimula nang nakikita ang katapusan sa isipan. Magsimula na nakikita ang tagumpay na hinaharapan. We have to begin with the end in mind. Kailangan nating alalahanin, this is the irony of our faith. In our faith as Catholics and Christians, hindi lamang natin inaalala ang nakaraan, but we also, in our faith, we remember the future. We remember the future. And Christ teaches us that it is not only the past that we remember, but we also remember the future. Buri ko mo pong balikan kaya kayo, ban mas lalo tamong apansinan ning legwan ning kaya katamong sa salpantayanan, at ning kaya katamong gagawan balang pagmasusyantaya, ing banalamisa, king kaya katamo pong meto nga slide, at sula po rening apat ay amano nga reni. Pakitala po. Deting apat ay amano nga reni. Pakibasa po, mumuna nga mano, anamnesis, catechesis, epiklesis, at prolepsis. Siguro po, eyo papudimdam din nga manong nga reni. Pero balang kahi, gagawan at daraptan tala reni, king balang banalami sa tamong gagampanan at dadawon, king apong Ginoo. Muna, anamnesis. King amano ni ngapong Ginoo,
paneta mong babalikan ng milyari, king milabasan. Karing keralandalanan ng ginutamong Iso Kristo para king kikatamong kaligtasan. Babalikan tamo'y milabas ng milyari. We remember the past of our salvation history. Pero etamo mo, aliwa mo yung gagawan, tamo yung taking kasalpantayanan. Etamo mo babalikan kabud. Nung apansinan niyo po, kaya rin yung liturhiya ng amano, nanong gagawan tamo keni, ating tuturo kaya katamo. May papaliwanag kaya katamo, kaya tang kadwa, katekesis. May papaliwanag kaya katamo, nung nanoy kaya katamo milabasan. At katlo, nani po yung katlo? Epiklesis. Pero etamo mo paliwanag, babalikan at papaliwanag, yung milyari king milabasan. Nung keni mismong banalamisa, kota puwakit yu. Itang gaganakan tamo, at may paliwanag kaya katamo, kaya tang epiklesis, sumasa ngayon. Tinatawag natin ang banal na Espiritu upang kung ano ang nangyari sa nakaraan, ay mananatili pa rin hanggang ngayon at mangyayari pa rin sa atin ngayon. Upang ang pagliligtas ng Panginoon sa nakaraan na naipaliwanag sa atin, ay mararamdaman at mararanasan natin sa ngayon. Pero mayayari ka rin yung katamong kasalpantayanan. Mo hanggang yung katamong kasalpantayanan. Nung kitang kapat, prolepsis. Uli na ning kaligtasan at tinggap tamong eni at tatanggapan tamong eni. At intamong ening babalikan at gaganakan king pahintungulan. We remember something in the future. Asigurado tamo nga kamtan, uling sinal pantaya tamo, king kasalukuyan. We have that memory of the future. Kaya kapag naalala mo, naalala ka, may naalala ka sa hinaharap, at naalala mo na may pangako ang Panginoon sa iyo, nasisigurado mong makakamit mo ang pangakong ito dahil ang Panginoon ang nangako sa iyo. Atin ko pong kaluguran may itong Madre Canita. Kaya rin na pong migmadre, mikwal taya. Linwalya pong yung panga madre na mikwal taya, mikasarili ang bali, makapag-abroad yapan eh. Pero niya pong metuane, alaning ikitula, karing kayamanan at maragol ng pibale-bale. Inggewa na po, binye na nga ning balena, binye na yung kwalta na kitang seminaryo, karitang magpariking Manila. At sabi na kaya kami ang ginagawa kong ito, I just want to spend the rest of my life preparing myself and seeing only heaven. Ingburi ko, kakit ko namo, banwa namo, nga ng makanyan. I want to spend the rest of my life preparing for and seeing only heaven. Simple lang pala. Kapag alam mo ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, gaano man kahirap, kaya mong tiisin, kaya mong tapusin. Amen? Kapag alam mo kung anong katapusan ng iyong ginagawa, kapag alam mo kung anong dahilan ng ginagawa mo, kaya mong tapusin, kaya mong tiisin. At akakita mo po iniking lupa ning balang metong kaya katamo keni, magkapilit at magkasakit ka ring daralanan tamo king bi, king pamagparagulanak sa pagtataguyod ng sarili at pamilya, pag-aalaga ng mga bata, pamag-serve king pisamban, pamagbataking ugali daring aliwa. At paga nakakupo kay katamo, tuloy lang natin ang laban. Kapit lamang sa ngalan ng pagmamahal. Maging mapagbata. Meron tayong gantimpala na buhay na ganap na hindi maibibigay ng mundong ito. King katahimikan da po rin kaya katamong puso. Sa katahimikan nating hilingin sa Panginoon ang pananampalataya at pagbabata upang makapagpatuloy sa buhay pagmamahal at buhay katapatan hanggang sumapit ang kanyang pangako sa ating lahat. At king katahimikan, ganakantala naman detang tao, kaya katamong kapatad kakaluguran, ang milalako na pag-asa king biye, milalako na sikanan ban arapan at sulungan ng karelang biye. Aga nakarasana, naway maalala nila, maalala natin na may gantimpala na naghihintay sa ating lahat. Merong gantimpala, huwag tayong magagambala.
Amen. Credo in unum Deum. King Diyos, ipangmayo bayang totoo, alinala, King banwa, ampon iyato. Sa salpantay ako, kang Yesu Kristo, anak ng paginuta mo, kinupaya, ing malala Espiritu, ibalik kanwa na Birhen Maria, inasalan ng upaya, Poncio Pilato, imakuking krusmete at likot ko, inipaya karing mete, ingat lumaldo, sinubli ang mebye, pepay tasya banwa makalukluk, wananing Diyos ipaglubos mayo kaya, iba't ka rin magbalik niya naman, ketiman mo kung karing mabye at mengangate. Sa salpantay ako, imanala Espiritu, ingmanala kapulungan, Katolika, ing pamisamakding banal, ing pangapatawada, ring kasalanan, ing pangasubli ng gering mete at king be alang angga. Sa salpantay ako, Amen. Pakamalan kong kakaluguran kaniting kapag masusyan ng maligayang pamanaliwanas kining ginutamong Yesu Kristo, maraptaking kaya katamong kapatad Yesus sa tadwanta kaya, ingaliwa na katamuas kaya ting yatong iti, nga tamong manalangin ginung Jesus, ialiwa mo kay aske. Ginong Jesus, iyaliwa mo kay aske. Para king kaya katamong Papa at ding sablang obispo, ipagkalob mong mibayo as king panlubdang pangataw, banketa king karelang pangataw at tuklasan ming kaya kang pangadiyos, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginong Jesus, iyaliwa mo kay aske. Para king pakamalan ming labwad, ibiya mo sa ke kaming tetagan mi bayo king tutunang matsurang aske pinansyal, politikal at panlipunan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong Jesus, iyaliwa mo kay aske. Para karing sablang tao, ipagkalub mong ibayo mo askering kekeng biye, antimoing depatan mo kari Maria Magdalena, Mateo at Zaccheo, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong Jesus, iyaliwa mo kay aske. Para karing sablang malungkot, ipagkalub mong mibiyasa keng mirake, pante-pante, karing sablang mayap abarage, lelangan mo. Banding sablang lupa, magbayolas keking tula, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong Jesus, iyaliwa mo kay aske. Para kekeng ang makatipon keti, ing dibinong amano at ing lubos mayo payang Eukaristiya, baywano saring puso at lupa bi, banmi.
Ban parati miyang apakit ing dibino mong figura, karing paraming tao, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong Jesus, iyaliwa mo kayaske. Ing kataymikan din kaya katamong puso, adwan tamo king Diyos, ing pekamalam tamong kapagnasan. Ipagkalumo, Ginoo, ing ibayo mo kayaske, antimurin din kaya kaming biye, ading kaya kaming kilos, banketa, ang yaman keti king yato, at tuklasan dakat akawangis, ika mabibiyang pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ay nilawan mo Ginoo, samla daraon ni ikaw Ginoo, ibisa mo,
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong dahon matanggap harapaning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapane saning ginuiting daon karinggamat mo. King ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo. King kikatang sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang, kapamila taning pamanaliwa ng askening ke kanganak, papagbanalan mo reting ke kami ngain, at kapamila taning maslag ng ligaya, ikabos mo kami karing ke kaming kasalanan, idiadwan miking kapamila tanang Kristong ginumi. Ing ginuman tabi ke kayo, At kay kanti mo. iyat nayo ring pusuyo. Pakayat nano king Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat ampon matulid. Ing pasalamatan dakang parati at numan karino ipa. Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pepakit na ing kayang ligaya karing alagad. Banpasik na nga no lubmarap king iskandalo ning krus. Ing ligaya na sinlag king meto ketawan. Akalupa rin ke kami. Banipakit na kinging Santa Iglesia. Akatawa ng Kristo misanaldo mirakayanan ya king kayang ligaya. King ke kami nga lang kayang gana na tula. Pakablas mi keti king yatuing dalit ding anghel karin banwa. Kabang pupuryan da nga lang tuk ng ingkekang ligaya, at ngaming ang kakanta. Banal migib pa, karapat dapat na kang puryaning meto yato uling kapamila taning kang anak, Yesu Kristong ginumi. Ating kayo payaning banal Espiritu, dininan mong biyat kabanalan ning sabla, alakang tok ng mamaos king kang balayan ban manibat king kayaslag ning aldong king kayalbog na. Ing dalisya daon mi ang pangyabilang kapanyamban king lagyo mo. Ipapagamwa mo mi. Ing pabanalan mo laking Espiritu mo reting ay na daralamit darawon keka, ban maging katawan at daya no ning kekang anak. Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami ban pagmasusyan miya, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinuhaning tinape, pasalamatan nakat pinuri, piras sunet dinwang ne karing disipulo na at ngana. Kuanan yeti kayo ngan at mangan kayo kaniti, uling iti ang katawan ko, ami daon para ke kayo.
Makanyan mo naman kay ba't ning apunan, kinwaning kalis, pasibayo na kang pepasalamatan ng puan pinuri, dinwang ning kalis karing disipulo na at ngana. Kuanan yeti kayo nganat minum kayo kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampo na lang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayo ampuan para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Ni Cristo Venea, ni Cristo Venea, ni Cristo ipagaga kaming kamatayan ing kaya nga na kami ang abos kaya kami. Ing kayang maligayang pamanyubling mebiating pamaytas na banwa. Kabang panayan ming panyatang ng pasibayo. Inya daraon miya kaya kabilang kapasalamatan iting mabiat banal sa sakrifisyo. Balikdan ming yayain ing kaya kang banal iglesia. At lawen ming midawon king biyena. Paulin ing kamatayan ikwa na kaming binalik kaya ka. Pagkalam mo, king ikaming misulu-sulu king kayang katawan at daya. Mikatmuan kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong alangangang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang banal, muna kambe ng Maria kapilan man Virhen induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring nuan mong apostol at maligayang martir, kambe ng Santiago at ding sablang banal, paulining pamamilatanda, manali kaming mirinan kasaw panalang patan at kingarapan mo. Ibait isa ng ayaning pangasut mikeka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilugayato. Pasiknangan may kasalpantayanan at lugod ing kekang banal iglesia, akasalukuyan maglakbe ketiking yato. Kambening kekang talasuyo Papa Francisco, ing kekaming obispo Florentino, ding sablang obispo, pari ampon diakono, ating mabilog mong balayan na inatbus ning kekang anak. Ipapakiramdaman mong mit mong pakalulu, ing panalangin na niting familyang pinulong mong marapke ka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak nula pa man makasahot. Ganakan mula naman ding apatad ming mayango na biye, lalong-lalo na iwana, at ding sablang kaya kami matulat may muna kaya tiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kaya kang kayarian. Anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na. Pagkalub mo king yato, ing sablang bage, mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipangmayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalang angga, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalang angga.
Kambening maragula ka panaligan, King Dios, sa malugod at magana katamongan, aos tamo kaya ngayon ikapamila taning panalangin, at iro ng Kristong Ginoo at kapatad tamo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, palugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaw paning kekang pakalulu, parati king mitimawa king pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyos silang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, ating kayapayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalik nan din kaya kaming kasalanan, no na ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan ang ponpisan metungan may agpangking kaburian mo. Ika mabibiyan po ang magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sanang parati kaya kayungan. At keka ang timurin. Ing masayang paralan ni Dake tapongin, iking bahalang metong ing tandaning kapayapan at pamikakapatad. Pakamalan kong kakaluguran, Nyo ing kordero ning Dios, Nyo Jesucristo ing tulaking kalungkutan,
ing sala king karalumduman. Yo ing milalako king kasalanan ning yato, mapapalad tamo, ikatamo mayayaos ban makirake king biye, at misyon ng Kristo. Ginu, kumatampang tanggap ka, dapat yad kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Subukan niyo at bakit niyo hindi humayag-yag, hindi humayag-yag, hindi humayag-yag. Suringin Ginoo, kapilan pa man, ang labi ko. Ayang kapuryan, tumupin niya, kamarahon ko, mapatunggaban, damdam lahat na mawala. Subukan niyo, at akit niyo, inumayag-yag, inumayag-yag, inumayag-yag. Samban niyeng Ginoo, ikayong banal, iklano pa man, iyong kapal na. Taong mabandi, may kaluluya, magulap kaya, magre-declare na. Subukan niyo, at akit niyo, inumayag-yag, inumayag-yag, inumayag-yag. Kalulong tao, iglas ko kaya, hindi mo naman, niliramdam niya. Pahinga na lang, tatapot kaya, di sablang ligay, ligtas na lang. Subukan niyo, at akit niyo, inumayag-yag, inumayag-yag, inumayag-yag. Anumang maroon,
Manginlap kayo, Imarok lupa, Imayang lupa, Pagkapayapan, Yang paniguran. Subukan niyo, ang aking Lumayak yan, lumayak yan, lumayak yan. Lumapit tayo, at makiramdam. Ating Ginoo, uruke tayo. Ikaw malugod, karike kong yen, magulap magnasa, aking manawang yen. Subukan niyo, at akit yun, inumayak yan, inumayak yan, inumayak Manalangin tamo. Oy paming malugod, bilalag mo tunay ng ningning Kristo, king ligaya ning kayang pamanaliwas ke. Manano na sananging pamangan natatanggapan ming iba't banwa, alila na king kayang wangis, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Akuyad mo pong announcement. Munang-muna po, magumpisa pong this week, manibat po ngayon pong week ay ni. Then po, Martis ang po pong Webes, magino pong abak rin kaya katamo pong misa. Martis po ang pong Webes, maging abak la po rin kaya katamong misa. So Martis abak, Miyerkules para king debosyon king perpetual help gat panapon, Webes abak, Biyernes ning madalas po in debosyon po king sagradong puso, Biyernes gat panapon niya pa rin po at sadya na pong schedule. Dakal pong salamat kaya kayo at buri ko lamo pong i-appreciate din syempre rin kaya katamo pong organizations king Pisamban
kalupada po rin kay katamong CWL, Catholic Women's Legs. Ay, makanan niya po? League, Catholic Women's League. Ang giyang pong king karelang masulong na po king edad, they still find time to do apostolate. Minta ko po king, no karin kasita, bahay pag-ibig. Mag-outreach ko po ka rin, o papayampon ko ka rin? Mag-outreach kayo ka rin. Okay. Eyo ko tiki, likwan nyo ko. Pasalamatan tala po rin, kalupada po rin organisasyon na rin, manatiling tapat king karelang kayawsan, lalong-lalo na king pamanyuyo, mamyetiman kay katamungan, karin pong iganagan ng organizations, makatwa, at lalong-lalo na mo naman karing kay katamong kayanakan. Palakpakan tala po, kayong sablang susuyo king kay katamong pisamban. Para las po laman bisang pabanggit, pero pasalamatan tala king alang sawad ang pamanyuyo king kay katamong iglesia. Katatawlian po, buri kaya pong ulitan, Martes at Huwebes, Lunes lapu rin kaya katapong misa, Merkules, Biyernes, gat panapon lapu rin kaya katamong misa, kareni pong daily mass. Dakal pong salamat. Martes at Huwebes. Ano po? Sabi na, Inginuman tabaya ke kayo. at kekaan timurin. Idukuya la ring buntok yu at manigapuking bendisyoning Diyos. Panwana na kayo sana ning Diyos at ipagkalob na kaya kayong pekamalala makapagnasan ning kaya kayong puso. Inglibutad sana ning kaya kayong kalungkutan at kasakitan. Akit yung ginumanan tabi, manatad tula at kamasalan. At papagbanala na sana ing sablayong kapagnasan at ing mayap yung kararaptanan at bendisyonan na kinin Diyos sa lubos mayupaya kambeda rin kay kayong familia, ampon pa kamalan king biye, king lagyuning ipa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Ume kayo king kapayapan, pamatulan yung ginu karing pamibiyebyeyo. Salamat king Diyos. Kapag